Dragi poštovani, jedna kašika i čak mrtvi krastavci paradajz, paprika odmah će narasti i neće se razboleti. Povećat će prinos za 5 puta. Pre nego počnemo, dragi prijatelji, pritisnite like i pošaljite ovaj sadržaj svim poštovanima. A kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Potrebno nam je pepeo, 1 kašika, kvasac, 1 kašika, aktivni ugalj, 4 tablete, voda, 2 litre. Sve sastojke sjedinimo i umutimo u blenderu. Procijedite i razrijedite u 1 litri, tako da ukupno dobijemo 3 litre. Razvlažite 1 čašu u 5 litara i 1 čašu sipajte ispod korijena. Ponovite ovo jednom u 25 do 30 dana. Dragi prijatelji, pišite nam u komentarima iz kog grada i koje države nas gledate i pošaljite ovaj video svim poštovanima. Ne zaboravite nam ostaviti like. Hvala vam na tome.